ya. Boleh cerita tak? Wah ni kalau gini ni baik. Kau si on ni mai, kita kau mata tak lalu. Saya tahu kefia ke tahu kamata tahu ipo kalama Fafin famalolah ya tu lama mai. Otu ki pokalama ko ni na lawa ke potutu pe ya ke fakahoko Fafin be ko ki pokalama ko ni kono fakahonga ipe ya ha ngawe lawa me na lawa ke fakahoko ha ni spoti o befo ke te watu hani ihi ke nau baba hayat o fafonga ya api ako ya kuma wihen ni Fafini ke fakakakato ki fatongi ako ni kono fakaha mau honga ia ko hi ko ni ni naulawa o faya fe laulau ke taulawa o fifia ko toai o mau hen fok pa mo pene ki valu ko ta hape ya ka wet min ko ya ya hona ki pek mau hen fok pa mo ni kau dia kan lawa ke nawa alwa tu fafonga ya ako liki ko ya maui na naulawa tu ginusila ya buhen fok pa mo ongo tamaiki wa manaken na alwa tu gi Japan aya ke fafunga ya aya ko ba fa ngamari ke na alwa tu ayo fafunga ya ko o guhen fok pa mo mau ka fata fok hen pa mani si kawito mo fana we kawito na na usila be monu ia ba fa ngamari pa mo tapua ki ko ia ofa na lawa ke fa ko mai ke na tolu ko ia ka tona ai kipeki ke si totongnya na wako tawien fo mo ki family ko ini ko ki family na lawa ke na si lawa mai bambi baba ko popo ya ipe tale ni te fa na u spoti i tota kon ko la tu la tavao na lawa ke ne lawa mai ke ne kau spoti pag tawa manak lele ke ngayola lawa ma pa mi ni ko ni u kage daw de fakalolo daw ki proklama ko ya poni de daw kamata pa de daw fafe ko daw be Samson Mori ke ne fa ko daw ki fualotu ya mo tapa ki pe i me tokon ki pizza ko ya ku te ko ya ni ko ni ke daw lawa o ma me tokon pa mi ya kahiri ko ya te tau ki hoko atu ai pe fia ma fa malo ate fa bale fa la ke mau ma e mau ni Fafini ko wi ko programa na fa tutu mo palani ke fa hoko o mau fa malo ko nga ko fa ngamari mau lava mau mau tang mo koleat ke afio ke ta pikine ki matolu o ga meta kono mera ke mau ma
malo hea mau sino pe fua ko mau ngai fatongia ta begini na tone na wala ni mamono teu ia o fa ni no to malo al oni wa fa al ko si sukalais amen malobit ata pichai kai be mo tau tala no ai be tau ki ko no kon fa ko tui ko ipokalama ko ni kono whakahonga i peia kono whakahonga i peia ngā wela i polawa i he taun ya koutu ko pai ki he nia wholore ka ku mau whaha honga ia ka wholore ko hi ko mono ki whamiri lawa ko ia ono whao ko atu totonge ngā hiako ai whanau ya koutu ko mea whawhiawhia ia i lawe monu ai hani i whanau kau witou nau kau ngā kau whataha i he whiawhi koe tui koe ki pokalama koe ni ko tau ni whoki nei kai ke whakahoko hasipoti he tau ko sin pena whakahoko rewa totongi koe ai ako mi whanau pe ka witou kai pe whoki ki he kai whamiri koe a ku palpare mai no whaapi mana maulawa rewa o whiri mo to mai hani i o kuna huwhia maulahi ai tokoni i he nau whanau i he tauni te maulawa o wahauka spoti i he tauni pia toki whakakakato rewa ai totongiako koe ka spoti i he tauni ki he tau fo'o pia koutu ku tau hen whataha pia mo penheki walu ko taha pia kau etmini koe i tongani koe ku ne tueni ia ne ihi koe ne o kau spoti kau mai o tamau eki koe nga manake na fulawa tu koe ki siapani mau whainga maari ke kumi ai hana mo ui mo whafunga i ato e ako ka koutu koe mea mau inga ia ke tau lawa o ngau e whata i ono popo ia i taleniti tau whanau ke nau lawa o mau ai hanau mo ui e kahau koutu alo tupe e tau kai koe tau hoipisa e u tuka tupe ki whainga maari i hani ihi heni ke nau lawa o whafofonga i mai e ngahi mātua koe tau i heni pe fo ke kauitou ka lawa ke hoangpea ki whainga maari ke he whanau koe ni ke nau whafonga i mai ha ki whamalo mo ki honga ia ko hi koe whilaulau ko ia o lawa ke whakahoko e ngai whamiri o lawa ke si mau whainga maari ai whanau koe ni mau beho mo pisa ko tui ke whainga maari e rerei pe rotonga ki time ko ni tau tai ka hani i te nau lawa o whafunga i mai ki tau tolu mana tui o ku tau laivi ko ni o rotonga lere fo ke he ope he taimini o mamata mai ope ka te tau tolu i he poni he pokalama ko ni ko e taha fo kene ka wet mini ko ia ai sipegi o sope ka wola ia ne o mai he taimini malo Sam. Malo lah. Koe ni fo kene matua me whanau na si lawa ato na foha i he timi koe ai maui whafonga i nau tolu he ai ako i he alu koe ki nusila e wainga
na alua ni ko ni tau fia ke tai talere ki na tole fafin o fahai tau honga ia ko hi ko filau na lava ke na fahok ko no fafonga ia ko tau fa malo ko to pe o mai ko ia chope ka wola ko tangata po ke ni bunde hanga o atu e fangi vitio ko ia tau fa nau ke ngai ponua muri ono fa marketi e du ko ia tangata bunde hanga o teu ai fangi vitio ko ia tau fa nau ke tua ke tu na tolu ke ngai ponua muri mau wakai ko to mai pe ope ke tangata ni Hello. Sel mau kisah Coba. Oh, sopa makafi po yan. Mẹ vào về phi ai, kau ngakau kata, ini kau ni tau ki proklama kau về phi ni, nó phải hậu ngại kau ai ngau kamai, kau phải tông ni ai tau phá nau kau ni ngai malai cái sporti, lawan mau bah ki phải ngamari, cái nào cũng ya hanau mui, aku Heni foki pa moe toa wawau. Toa wawau e nyo kune kau ngā kau whatah mo tau tolu i he whiawhin. Mea whawhewhia. Lawa mai tangatani ke teu ke hua tu ke ako anga. Kau whatah mo e whanau i he teu ko ia ke tau sporti. Ako whai ngā maari ko ni whaki angia ka taha ngahi mātua ko ia tau whanau e nau whahoko haki whamalo pe ki he ofa pa mo tokoni ko ia kuna o lawe monua i he ahoni. Pin, hai vai ngore. Hai ngore. Saya bikin dalam apa? Saya bikin dalam. Tap. Kita tu kau pasti dia kau malu begin. Oke. Kau tap ni kau tahan fanau kau kau itu. I malolo tangata iki ko finegi pe ku ne ke mo ui ka ku ne toko ta pe yapi ka ko tu ku heni pe fa fofonga ki he finegi to ko ta haine ni he fana ko ya ne lava ke i fai to ko ni mai he ni he ka to na ko ya ki pe ki na ola me monu ia sebelum me fai ta Hello everyone, first of all I'd like to thank our Heavenly Father for the many blessings He has blessed us with. On behalf of my mom and my family, we are grateful for. There are no words to show how grateful we are for this wonderful blessing. My mom
apparently she's not here because she is 8 months pregnant. When my dad died, she was 3 months, and I'm here with my auntie to represent her. Me and my sister are very grateful for this blessings that has been given unto us for us to continue our studies, because our dad was who we depended on and who our income came from. And we are very grateful, and I pray to the Lord to always bless you guys for your good works and for you guys to always continue and bless you, and I hope that you will continue to help others by giving them scholarships to continue on studying. I'm also thankful for this program, the Liahona Give Back, that you give us students like us opportunity to have another opportunity in education, and I'm really grateful, and I say this, and that's all. Thank you. Malo pito tapu, kui koe lea whawhawha ngā ke ngā whahau, lawa ke kutui koe tau programa ko ni ku mamata mai pe ni ko ia ba me ope ki programa ko no whahau ko. Kutui koe i whangamari ko ni o angia ki a loka, kene whahau ko whungai mai koe tahane ai whae na si monuia no whewhine ka mano ki whuha i ki programa ko ia ki pek ono totong ko ia na uako. Oh. Okay. Ko whiwhia he whaingamari o ko umao he whiawhini he programa tina ai Liahona Give Back ko e kinua ke u kamaro ko whaka ki taratu ko kunga ko lokasili ba ngawamo pa ko e papiulu i pe au ki he siasi pa mo ku ki tana weua ka ko whiwhia ke u whamalo ki he Liahona Give Back pe he ke CEO sione Masina Vaisa pia ko whiwhia ngā ko e whaingamari o e skolasipi o mai ke lawe e ku ki whanau ko e aia ko e tahine ko whinau ngā wamu ko ne whomono e tauni pia ko ki tamasi ko talanoa ngā wamu form fria i e mitolo pa ko whiwhia ke u whamalo ki he ongo mātua ka meleseini pia mono hoa he ofa mo e tokon mo tapa ke na om yo lawe e ki whanau pa ko whaamuange kaya ha monu mawhainga mali e lawe e whanau ke na lawa ke na manatui e tokoni ai mo e ofa ai Liahona Give Back ke na to tokoni ai ki hani i kehe mahalo ko ia pe malo Alo? Malo bedoloka ko tui ko e whae ia kune whawhunga i mai e kawitou i he whamalo mo loto honga ia ko ia ki e tinatoro ki he kautona na naulawa tokoni o ki lawe monu ia e ki ongi tamaki ko ni ai witou ko ni malo pito ki tau anga ki whangamari ko ni ki he totaha e ngumatua ai ngo tamaki ko ia wamana ke na teu ke na folawa dua ki siapani ke na whahako mai peha ki honga ia ko hi ko e whelaulau na lau ke whahako e ni ka mai ako ki he nihi ko ia lawe monua e hona ngo whoha ko ni Ako whamalo ke nau tōru ko tau pēna e lava ke nau tokoni i o mai kone ngai whangamari o lava e whoha koe ni ai o ane whamalo ke ako ako e mea ura kia noa ko whamalo ka pende ko e tōtaha koe ko siope ko tōtaha na nau whai ngau e koe ni ki he ke tokoni koe ni hono poupou i mo langa hake tare niti e whanau ako whaamu pe e lava mo tangata ko ni o
fai hanga le re I whenga maari e ngoni ko pangera binawa. E lava ke hoko ko ha matapa ia ke lava ke mawai e he toenga o e whanawa ko ha whenga maari e tatau o hange ko ia ko na mau. Ia e whewhia mo e loto ngā ia e whamiri ko e ko whenga maari e ngoni ko lava ia ngo whoha ko ni. Au kaya nga o toan kai o whalahe ko te motor malopi. Malopi to matahiwa. O tui ko e whawhonga mai o taha e ngota mai ki koni. I whenga maari e koni e wangia ki a Samson Mori. Kene whawhonga I mai a Kuris. Ko taha e ngota mai ki koe na alu ki sapani. Hane whamalo ki he ako. Kui ko e nau whahoko ko ia o lawe monu ai. Ango kita mai ki koni. Ko tui ko ki madol. E ki peki ko maupou pe. Ki he tarini te whanau. Ka koe tui koe whetokoni aki ko ia pe mo e ako ka ma penhe pe foki a siope kau ola e whaitokoni a e whainga maari e koni ma lawe monua e ngo tamau eiki koni I whainga maari e koni e wangia ki a Mala pito he ma ki whanga maari ko ni. Abe whakamalo ko ui ko e I kaim ko ni ko ma ko ni. Ui ko e whanga maari e ma he foha, ngo foha ko ni. Ke na alwa ki sapan. Ko whamalo lah yen ki penhe ui ko e tokoni ko ya kun e lava fai o ma e whanga maari ko ni. E whaka siopa ka ola. Ole ko totahan ni o ang whenga maari e mai ngo foha ko ni. Ako le ko whamalo la ki ai ko hui ko ni ofa. Mana me ma o ia han I he whenga maari ko ni. Ako le mana e whawa ia pe a siope sio ke he tokota ko ni. Nane whakahoko mai pe ang ki whenga maari ne tamai tene ave ki foi vitio Christopher ke na ia whainga maari ave siope e whainga maari ko ni ma Chris ave Japan ko o ko mai ai ki whainga maari ko ni o ma o Christopher pe mo se ki whainga maari ko ke na pa ko ave e whakamalo la ki a malo ke pure ako ko wi ko whainga maari fa fof lava o tuku mai ke alo ngo fo ko ni o fa fofonga ai api ako whamalo lah. O whala tu kati motolu, mo ini hunau tokoni, popo mai ki proklama ko ini. O whala tu kati motolu, malo apito. Malo apito Samson. Ko tu tau whamalo ko e whawhungai mai koe hanga tamai ko ini, hanga tamai ko ini. Ko tu tau iheni fok, na watu ki he kamatai ki family ko ini. Ki kau ngakau fi kau ngakau hata mo tau tolu I he via fine ki pokalama ko ni no whahonga e fotongi ya kau tangata una uya na ngai tareni ti ngai mala ke ako tu tau yen ba mo biso pe makaf ko e toda hai ni ku si lava whakafe I mai si o matua ko ni ka ma na foha tau kau ngakau whataha I ki pokalama ko ia e poni. Ko tui ku kai ko hinga na uheni ke pehe ko ki peki ka na uheni e fiafini ko e fe popo pe ki he wafu na la ko wat e kau ngapa tokonia ki tamau eki ko ni ko hui ko no tareniti. I yangi whenga mare ko ni ma apchop ke me wha ki whaka maro ma ki honga ia pe. Malo sele ma e whainga maari ko ni kegi o manaki te u ma e whainga maari ko ni ke ka ku whai loto honga ia mo ni te au e momeniti ko ni ke ati whamalo ki peki ko hui ke ngai tokoni ko to ape ka ma e ofa tai fili mana ko mo whahok
o lawe monu ai mau whanau I tongan o ku hounga au bitu. O tū mai hen he pōni ko he hau be he pōpō ke spot e whanau. Pako ilo I pe ku kau ai pe pa mo e programa ngai whakawhai se kau I he taumua kone ki pe ki. Ka ku mawhia fia au bito ke kau mai pa mo I family ko ni. I he fiafin ko e pōpō pe ki he whoha ko ni. La tu he teu ko ni sporti. Ko ku honga au bito. Whamalo atu ke ni ko ni na whakafotutu ngai programa whakafofa ko ni. Ko ne whatubule ki nai e tare ni te whanau. Pea o honga au bito. Ka te mautolu ngai mātua. E ngai toko ni ko toa pe. O ku lawe monua e mau whanau. O whalahe ka te mautolu. Mo e loto honga ia mo ni malo au bito. Malo bito sop. I whenga maari ko niya ko mau. Ki whenga maari ko ni e whakangia ki a sopa ka ola. Kene whahako maha ki rea ki mua pa ne wawaha tuia koe ki pokalama whalotu kune kau ki ai. Ko tue wangi whenga maari ko ni ma sopa ka ola. Kane toki mawaha atu. Malo lele, aloha. Ma vi whenga maari ko ni ke whaita ki tātano. Whamalo ate ke he lihona ki pek. So ki se ni tiko na mo mai ka au ko iti se mako. Hanga tonu mai pe ko ite tuku haivi. Whau video ata pe ko whegatu. Kagu moni uki holo ka pa e to top up mai pe ko hoko te ngai video i hai kai tuku kagu fia pe I he famoni mo testimony ko ne matua ngoke tau ngau ko ke I he ahoni pe ko to ko kamata pe ne hoko te fa am ke ma fa ngamari ta mai ki o ku te lahi pe mo hata mai ki o na fe ma mai ka ku tipeni pe va ve mi nga information ko ma fa uta to te video ka ku fra malo si pe he hani ku te fia no pe si o ke si idea mo ma fa na ka kai me ma tu mi he nga we kon ko ku ta fa hoko fra malo pe ka ni mo to ko te ko fra pa nga mo mi ko to pe ku si au taki me ki tonga ni ko nga ko mo ko ofa ko to pe mo fa hoko tau mai ana me ya whenga maari ki he to ta ko to pe na si au taki ma mo ofa no to tonge na wako ko nga hi testimony malo hi mo fra fa pito ia ko to ko nga we ko na ko mo fa hoko ko tu hoko ko fra mo ni ki ke ni ko tu ko gini hi pena mau mai ke na shota fra malo ke na nga o pa fofonga ia te e no fra malo nga la hi ko mo fa hoko mau te wa ken ko ke sipoti pa mo aka pulu ulere ne aka pulo riki fa sio ke ta mai ke fine ke na nga aka pulu ko ta peka na o ki rea nai ke kau sipoti mau ki whenga maari ke ore ke kau sipoti o talanga na o toko na fie pe talangi ka na o tolu e smahino e totonge na wako kau tange pe ki ai pe ki me peni toe pe ke palo mesen kak moto kana na o tamai pe ai mo ngahi pare make ki ane na o tolu kon ko ma ko ngahi metali ai ko ngahi ko la ia ka ke ko me ia mo tolu ke tau tok talan ke mo tok tano ki ai we anga pini e foto nga o me mafana ka ko te pe ko te tau nga fa ta pe mo to nga nga ko stutuku o hanga na lo va me ko te pe mate tau nga ka kana o ki fa ari pe na to ka mo ko la ka to ke lo pe pe te mo ta ki fiha ka ko nga ko pe fa lo to la na o ka te na to ka fa malo a fu to nga ko na ko mo fa ha ko me na we ivi kon mo ma o ni ti pe ni me mo to ya ko hinga ko ke te tu ko ma wiwi ne o fa lai ka te motor ke ngawe ko fai ai ki fa malo pe ya vai malo malo bit to shop e ki whenga maari ko ne la ke vai vai shop e
tu ko me mon ya pita mo ya usia tangata ko ni ko ni hanga ko fa e fangi video ko e ta fa nau ko no tua kat ko na tol ki mori pa ki fa mari ko ni ju wang ya ke tamai ko asamu pen fa funga mai ni ko na nau aro tu ko maui fonwa inusila en ko ni ne tau ni ne si fa funga tu he ako kan ni na nawalo fafunga ya to ako he tim ko maui ka je wang ki fanga mari ko ni ke tamai ko ni ke fai ko nya samu ne fai ba ki famalo ki he fafunga mai ni ko ni na nau fafunga tau tolu he tim ko maui to atu be ki tau be malo au pito ku honga poni ke te au e whakamare whakawha wa ke umau ke kau i he whakamare koe ni pia iene pe ku whawheta i ai pe ki he tamahe wani ko ha ngahi tāpuaki o lawa ke ne hanga o mai mo tu whatuwha mai o lawa ke lawe ai ki whamiri i ta iloa koe ni pia hake koe whahoko koe ne lawa ke whahoko atu he MC ke u whawhufunga i atu ki nau tolu na lawa ke nau lawa atu o whawhufunga e mau huskonua ko ofalahe ko nau tol ko ta pena na ula wat wa ta ba mosam i Nusila o whapufunga i mau fus konua ya bu fai pe amanaki te mo ma uba ngai whanga mari e pehen ya ko ni usi fe nga sam ai ko ku patawanga be nga to ua ku tau ke ngau e whata ha bu ofalahe atuen ki ya hona ki pe ki ko e whatongia ko to pe ula ke na fu mai ye ngai mea ko to pe ku fi kau aki ko to pe ko malo fgen ka pini heki walu ye ko malo fgen ni ya piso pe ka ola ne ngo ne mawahayat u ko ngahi ngau ko to pe na la ke hanga fa hoko ono tu wa ke fa na ko ni ya ko tu be ko fi fa to la ya bi ka de motor na mo la va to fa fonga ya mau fus konwa o ku mo ka pe helau o ke tu wa ku motor ko tu be ya ba tai te mo ma be fa ngamari pe hen o nge ko ni ko na tolu amana ke na olatu o ka ke ngata pe na ko fonga e fonwa na ko fonga e apia ko lia hona ko fonga e siasi mo ta tolu ko to ape ka ye ne pe ko fra malo e ngai to kon ko to ape la ba ke fu ngai me fra ko e fa nau ka wa si Samuela i he to tonge ne ako i he fu i ya hona ki pe ki fra malo ko mo tolu ko to ape na ala ni mama i tafaki ko ni e ya hona ki pe ki a ko bu fa ka ta ma ki i tafaki ko ni balon no balkiwa o e mau timi e ne whakatau whiwhita pa mo isi whatani mo bea o mau whenga beke mau puke mai beke mau kau pia he pue mau kau pia no poupo i no teke e tau whanau ke nau maho ngai kahau le rei peke ngata i he ako pe pe foki e nau maho nau kahau le rei i he sportivo i ngai mea kotoa pe o ofalahi atu kata kumotolu ke maulahi tau ngai whataha kotoa pe ko ofat ke he aki nau tolu ka pena nau whawhunga e mau whisponua whatawange pe mulot peke lahi e iai pe taimi ko piso pe ka online ngune ke fai pe no tua ke to motor ke ope ye pe time ke mo ma nga sanga mari pe he o fala ke ti motor malo to ha ko e fa fonga mai ni ko na na ko la wote maui ya to men ke fa si nga ko ye tau ki proklama ye fini te tau te ufa ka tu pe ha ki de fa malo Whafunga ia tua e kau admin ko ia e liauna ki pe ki tongani. Ai ko ia iau pe mo Flores Saman e foki a penhe ki walu ko Filipe Huni e foki a Sopia Kawola ke kai ke heni pe mo Paula Mori mau whafunga ia tu ko rotpe ki whafunga ia tu e kau admin ko tape i he i tongani ai mau honga ia mau whamalo i he CEO Sanwaisa ka mai admin ko tape i he ope na to ko tape ko kufi kawaki ai ia na kipek fia tu ai whamalo honga ia ka te moto ta tau te fito ke mau Whamaro atu ka tingina tolu ko tape ko kau tona na naulawa o whilaulau. Honau ngai whi mau, honau ngai whamiri
Kalawa vahe mai ki se niti ko ia na ngai family ke si lave mono ia ai se mau whanau i tongani. Au honga pito ia ka te mau tolu, mau loto kai ke mau hari a whiunga ke whaha ke mau honga ia, ke hene ihi koto a pēa ki nau tolu e kau touna, na nau tokoni, mo whilau lau e nau mo ui, ke si afuhi ai se mau whanau i he whonuan. Kaya ku ata e whamalo lah, a me loto honga ia mo ni me te au ko Palestini, e whoke toenga e ku kawet mini i tongan, ke ngā tokon ko tape pa me ofa mulawa whahoko mai. Ki mua ko ia ke whahoko e tau rea tuku e whahoko ia e pasen kibau. O tui ko ki whenga maari ko ni e whahoko ai e saine e contract a kibalu, pa mo e riahona ki pek, i he poni, ko tui ko e ko kibalu o ku hoko ia ko e coach ia e riahona ki pek, pia pune hoko ia ke toka taha tene mai ngai whainga maari ke tau whanau i he kahao. Pia ku konpeka a kiwalo pia mo e riahona ki pek, aia e saini ia i he pon, ke whakakakato e whatongia ko ia. Ia nene te. Sain di bawah ya, untuk mereka, ya, sekali ni. Dan dia gue yang rumah ya, okey. Okey apa ni masih gaya tu? Awak hiwa? Kita tahu ya buat jual, saya ni memang kita tahu. Nhiều phò ngại bèo về mini coi hay ní thì đó Đây gue lawannya konflik gue apa nih? Iwalu, ni tahu gue tak tahu kan iwal. Tak tahu dia tak tahu. Aku kong mau ingai ya, ibu kami poni kalau kuakian ngai konflik gue ya iwalu. Kau apa mau tahu pokalama? Ya kau tu ibu pada ibu, ofalah ya ketemu motor kau tu apa ya apa? Kau mak motor kau tu apa? Kau ngakau fatah. Kamu mau tahu ya nak popo ya tadi ni tiga ya tahu fanau. Tefo ke aku, nak popo kau tu apa? Nak lawa kau kau mai lawa bawa ya tahu fanau yang saya ngamari kau tu apa? Aku lawa kau kau. Kau tu kau kifai ngamari kau ni. Fuak yang ni ya kibau kene kau kau ki. Dia faham si macam tahu tahu. Ya kahir kau ya. Dia tahu faham dia wa shop. Kini faham si tahu di proklama ko sa poni agak tahu lot tahu pebe ki tada ko faham ko seme tahu tu lot patua ada famalo papa pala ya piti ka piso pe makaf au ku malo ko ke ilo ni ope ato tahani
kau tumu ai ni ai atia ko Scotty Pau. Aku si mari pa mo ofisini o pasten langi pa mo ana. Na hoko pasten tempare o tonga. Fafia pito ko piso pe ai matanga ke e taimi. Fafia ko ngahi. Ola nga o fa ko to pe ko fa ko kimu ai ni. Ola ke na ulo mai ai po no hoko e ka ta kimu. Yes. Kainga ko e tamo mauinga tau he nyai ya ko salute ka digna to pe ai komite ki pe ki I Murina ka pe fo ke kautou na ko pe na ofa au fo ato ona fa ho ko mai ke longa fa na ko pe I Tongani fa na ko ni o ku fa manga pe ke hoko ai ki mau me to koni ko ha mea ke to ki whakaukau ai ki e kahau. Ka pāo te mo whakaukau ke ki mahu inga koe ni ai pisa I e whiawhini. Kai ke ne te lava e ia o whakatau ai ngai ngau lava mea ko mo whakahoko I e malai o sipoti. O ke kai koe ngau e ko mo whakahoko I e malai sipoti. Ka koe ulunganga koe o mo whakahoko I e malai sipoti. O lava ke sio mata ai a mamani katoa e whakafofonga o lava ke mo whakahoko o mo hanga whakafofonga I a apiako maalunga ko ria hana. Te ko salute ka tigna tolu e ka opore ako o e lolo tongani e whengao e akilahi a pito pe moe ni ona o toko nia a ngai tare niti katoa pe a whanau ko ni I e te waki koe ni ai sipoti ka pe foke ngā spot ke I e te miwa a kapulu ka pe foke net polo mga spot ma ke whakaako ka ku hounga o pito I e ta whakone ki pe ki whakahounga I pe ka whakawhiawhia I pe nia o mō ngahi ngau lava mea ka koko ai ki polo kalama koe I ahoni ke whakatolo loto ka ti mo tolu ai ni ihi koe ni na si lava to whafonga ki ta tolu e mala o riki ka pe ko te waka atu koe ni a sipoti ka pe he foke si longai whanau e ka wito mata ki mau inga pito ke ta whahaunga I a ofa ko lao ke whahoko mai e ni ihi o mō ngai whamiri moha ni ihi pe ia ko nawhia tokoni ke lava ke maa ha maonga mo oi a ki tau tolu I Tongani o ku kai ke iaha ni ihi a te nawako I ria hone Aka ni koe e ngai apia ko ke unau kau mo ki nau tolu he toni mai mo nau ofa ia te ki mo tolu. Koe konga au inga ia e tau pakalama koe ni I he whiawhi. O na o mai ia ki foi pisa koe ni. Me mei askirimi te mo maa. Ko hinga pe ia ko nau honga ia I he mo wafafonga I whalufua ki tau tolu. I he fonga lelei mo tuunga o tua taha ulunganga sipoti. Ka koe tala monu ki e tama e ki wa mana ke na alatu ki siapani. O mo alu atu, o mo manatui, o koe ka mo iaki atu. Ka mo alu atu whafonga I ayako, koe ata maho inga taha ia e eki. Koe mea pe ua eka ki mo tolu. Eke whi api ako ki hao ke mi ai, pe ko hao pe mi whi whanua. Manatua mau pe. A mo whafonga ia pe ako, I hoko ia ka mea ia ke tukuloto ia te mo tolu. A toonga mo ui, o to tonu ke mo ui aki. O kei ke ngata pe, I e tai mo maa e whainga maari. Ka hiri koe mo maa e ngai whainga maari. Ke hoko ate ngai toonga mo ui ko ia, I toonga mo ui. Pa malola he pito ki e CEO, ka pe foki ke komit ko tape I Murina. E mo ofa ku lawa ki mo whakahoko mai ki whanau. Ka tawa manaki atu pe, ki e tau spoti ko ni. Me tau wainga ko ni whanau ako. Ke nau whakahoko hangai ngau lelei. Ke lawa tau whiawhia ai mo whakahonga I ngai ofa ko tape ko mo whakahoko. O whalahi a te mo tolu. O whina pito si ang matu ako ni. Ke ia mau pau kei ka ko pe mahalo. Kita no mo piso pe. Na I e tokaterine ke. Ka una lot whatau ki lalo ki o mai hana whoha. Na kau mai ki e moana ngalei. Pa lawa ke na
si kau atu ai si apiako ki hoko tokoni ai tareniti ki toa tahani ki he timi ai ako lai hanga whafonga ia ia ria hona haka mea whawhiawhia ia e ngā whawhikau ko whahau ka pisop ki honga mātua ko ni ke tau kau whatahai mahalo ko e i pou pia ko whahau ko o whalai tingu mo tolu aloha pita. Ki mua pia whaosi ko ia e makawhi tau ki pokalamahe poni. He tuka whamalo ki he pure ko ia e rito itari. Wa mo e honga ia mo oni ko wiko e ofa afuato na lava ki whoaki ki he riahona ki pe ki he pon. Honga upito ia ka teng mautolo ai whilaulau na lava ki hanga whahoko. O tokoni ki he whoaki. O ngai whatongia ko ia e whanau tupu e ako anga marunga ko ria hona. Wako loto pe ke whahato e mau honga ia, whafunga ia tu e kawetimin i tongani, ka pefo ki he tiki nau toko toa pe, mea me muri. O nau kaunga kau whataha ki ria hona ki pek, e mau honga ia mo oni i he ofa, ka maa e whoaki ku lawa ke mo whahoko, wak mau tolo, o mau lawe monu ai, ka maa fo ki e toenga e ako anga. Wako honga pito ia ka teki mau tolo, mau loto pe ke whahate, mau ko whalahe ka te koe, whatawange pe ke hanga tamahewani o ke whaitape kina i pe koe, i hengai whatongia, ka maa e ngai tokoni ko toa pe ulawa ke tafe mai ki ho businessi, ke lawa ke monu ia i pe, ngai ngau ko toa pe ulawa ke whahoko, ke lawa whahoko ake ho tokoni, o ofa ke ngai ako anga ko toa pe. Ako mau honga ia ai, ako mau wate wha malo lahi ka te koe, malo au pito. O tō mawhimafi ko koe mau tamai anga ofa. Ke ngai whawhonga i whamea whinga maa maanyo ni. Ko ki mau tōreni ko whanau. Mau honga ia ko e whenga maari e whawhofa ko mau mao. Ke mau iheni ai e whaasinga e plokalama koe ni. Ngai tokoni ko whahoko mai. Me he kiupeki. Mau whamalo. Rohi ko e loto honga ia. Ko ke whakafou mai ai he ni ihi o mau ngahi whamiri. I e whanua muri. O si lawe monu ai e ki mau tolu koe ni i e motu e tahi. I e whanua koe ni ko tonga. O mau hanga ke hoa koe ni. Ko e tape kina ki mau tolu. Kai pehe ki tau te whito ke mau whanau. Ko hui ko te ngai tare niti. Ko ke whakakoloa ka te nau tolu. Ke nau ke mao i peha iwi mua maalohi. Ko ke nau ke whakahoko i peha ngai whiri. Te nau fia ai. Ko te nau whakatubure kina ai ngai tare niti ku nau mau. Ke whakalangilangi a whiona. Mau hanga ke hoa koe ni ke tokon mea te mau toko e ngai mātua. Ke mau ke mao haiwi. Ke poupou. Lelei ke mau whanau. Mau kore ha tāpuaki. Mai ni ihi e sifonua muri. O kunau whakahoko mai ngai ofa. O me ngai tokoni koe ni. Tāpekina ki nau tolu. Ngai tāpuaki. Ke nau lawa fia ai. Manau ngai whanau. O mau ka mātuko atu he whiawhini. Ke whakau lelei ki mau tolu. Ke mau ngai takitaap. Ke mau whiloake mo mau ngai whamiri. Mau maa o whalaki a whiona. Ko mau lotu ia. Lotu whatau ki lalo moani. Pai wafa sukalais. Amen. Amen. Alo bitu. Ma o bea kirimi mo